Sexuanistasunaren nazioarteko egunarekin egitarau berezi antolatu du Iruñeko udalak. LGTBI mugimenduari bisibilizazioa eman eta sexuanistasuna azaleratzea da helburua. Izan ere, Laura Berro berdintasun eta LGTBI zinegotziak adierazi duen bezala, LGTBI kolektiboaren eskubideei dagokienez aurrera pausoak izan badira ere, eraso LGTBI fobikoak gertatzen dira oraindik ere. A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el sistema de protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos 30 años, y particularmente en Europa, todavía hoy la diversidad sexual y de género sigue siendo víctima de una brutal intolerancia y discriminación sufrida en diferentes formas y manifestaciones. La LGTBI-fobia, ¿no?, y el estigma hacia las personas LGTBI hunde sus raíces, tiene su origen, digamos, que está en el sistema heteropatriarcal, ¿no? Y esto, claro, provoca múltiples tipos de violencias hacia las personas LGTBI. Zinegotziak adierazi du Iruñeko udalak argi duela LGTBI-fobia desagertu behar dela. Berrok gaineratu du hori lortzeko lan ildoak ezarri behar direla eta horietara baliabide ekonomikoak bai eta giza baliabideak ere bideratu. Desde el Ayuntamiento de Iruña tenemos claro que queremos erradicar esa LGTBI-fobia. Tenemos claro que tenemos que actuar, ¿no? A mí nos parece que tenemos que pasar a los hechos, ¿no? Tenemos que dotar presupuestariamente y con recursos humanos esta apuesta política para que se dé ese cambio real. Udalaren egitarauaren barruan hitzaldiak, bertso saioak eta kontzertuak izanen dira ekainaren 19tik 28 bitarte. Horiekin batera ekitaldi instituzionala burutuko du Iruñeko udalak ekainaren 28an eguerdian udaletxe plazan. Udalak antolatutako egitarauarekin batera Lugatibe elkarteak ere bestelako ekitaldiak prestatu ditu ekainerako. Hainbat tailer eta zinema emanaldi izanen dira Marabillas gaztetxean eta Zabaldin, eta bat eginen dute ekainaren 28an ostegunarekin harrotasunaren manifestazioarekin. LGTBI kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko kalerateratzeko deia egin dute autobus geltoki zaharretik arratsaldeko 7etan abiatuko den mobilizazioan.